Crusade awang khan Christian te hian sa khodang betu te abikin Muslim te hnena ngaidam kan di langem Barack Obama khan kumsang chuang liam ta a Crusade awang khan voina Christian te hian ISIS kan dem thei bik lawang alo ti to a ami mal ngaidan mai nge nia mitam zong ngaidan aron soi chuak niang sang hi panga khan Kingdom of Heaven ti film kha an release a Christian Covel le Islam Covel te in be hun lai Crusade tia kan riat hi antarlan na hania sang khat samkwa paruk kumtir lam khan Europa Catholic ko ran intel khom ten ram thiang him lak let an tum thu kha ani khafi ma khan Christian Crusader de kha thisen ngam em le boro takache thin angin an chua Muslim te ero fing le zaidam takangin antar lang ani kha ma se amak lem lo an director Ridley Scott kha ATS tarimiawa chuti chungpo chuan mitam takin Crusade kan hmu dan aron tar lang ni mai na ngai thei History Channel in documentary ati chuate entirnan Mankind the Story of Us ti ate khan Crusade chu Covel history athil thleng to zinga cheberle za thlak berani anti hialani achan berpo Crusade an ria dan khan azirmiaw lawa Christian sa hok rualin Islam ram om thale le lai anwa beichiam ringot mai ni nan ngai ani hei wang hian ramro rel na le sa khuana hi an kal sang turania Catholicism hian ramro rel na thu an nei turani lo ti tlan chana man an du wang ani hetiang ani chuan sa khodang om thale le lai anwa beile chiam mayang an ti ani ber Crusade lai ang khan ma se ani na taka chuan Crusade kan riat hiam dan hi adik fam kim lo hle a mitam zok in Crusade ni na dik tak hi kan riat lo wanga hetiang ngai dan hi lo piang ani ti chuan tun tuma hian Crusade kha thil ti om takani em ti le Crusade ti trong kam hrim po hi kan lamang chun zom zelang em ti te kan soidon ani Crusade kan ti chu pop le khotlang Christian ten Muslim hawin Jerusalem le ramthiang hlim an opna lakata chu let an tumna indawan puan kha ani a kum sang khat somkwa panga le sang khat zani som sari inkara khan Crusade voi riat ayat lem lo aom Crusade masabera thlen ma kum zanga borvel atang khan han thlirila edi zaruk borvel ani chu khati hun lai khan Christian ram chu azaw ema makan ti mai thai Middle East le North Africa te po hi Christian ram vekan lani heng hun te hi chu Muslim ram ni sa renga kan ngai ani mai thaya ma se an ni ngai lo Constantinan Edict of Milan ti chuaka Christian na apompui ta ka khan rom opna hnuaya ram sang te khan Christian na adar chak hle maya alal ram khotlang lam barbarian kuta atluk nu po khan Christian na chu ading renga barbarian thanem tak po Christian anin pe ani chuan eng thil nge thlengta abekin Middle East le North Africa ate chuan edi zaruk lai holvel atang khan Arabian Peninsula atangin warlord an ron langa an konga omram te chu an ron la phei mok tamaya an ni chuan an sa khuwa an ron pudar tela chu Islam ani Europa barbarian te ang khan Christiana anin pe ve tamialo khati hun laya Middle East kha thunun tu lian tak pahnian oma pakhat chu Roman Empire khochak lam Byzantine Empire kan ti te kha an ni a adang chu Zoroastrian Sassanid Empire te kha an ni vanduai thlak takin an ni pahni hi nasa takin anin do ngar renga anin beina chuan kumsom ni panga chunga o hei wang hian beina an to tak thu ta khan atu ama kha anin ringman lo Byzantine chuan Africa le Levant an hlawa Sassanid Empire phei chu atu chevek tani Christian ten an ram hlo zinga poimo ber chu ram thiang hlim kha ani edi zakwa lo ni phei kha chuan Islam chu France thlengin an zar pharto Italy chim lam nen Islamin ramdang an runa an la hi thil ti om lo tak ani lem lo ma nilal ram zau dua indo hi history at thil thara ni lova Islam po hian chu an ron ti ve ani mai ama ero chu Islam khan chu an du tok mai lova holy war anti jihad kha an kalpui tan ta ani Muhammad kha indo mi ani a saltam takaman hei hi tun thlenga Islam khovela Salman ala luar em na chan hi ani Islamin ramdang an run chan chu eng po ni se Christian raman run ani ti ero chianga an ramlaka Christian te kha an che ple a an ti du da hle ani chiatam tak dimi text an ti chuan cho yanga ya Christian biak in tam tak an khar sakani ti chuan kumza chung lakin Middle East le Africa te chu
Christian ram ni thin kha Christian ommu mal lo na ram lo ni ta a ma se azual zapui violent lo ti ang chawalani khati hun lai khan Mediterranean tuipui kha insum don ton na poimo tak mai ani a Rominan thunun lai khan pirate anin larngam lowa amang tu apiang tan longa veiwa na hun him tak mai ani rengani ma se chu Islam pirate ho khan an ron tidang lam ta vek maya Middle East le North Africa a in bunin Mediterranean chu konghlau om taka an ron suata a hei hian European economy na satakina ti chi a kumzali chung zet chu Europe kha sumdo na mun chetak an ni phata ani Islam ho hun rang kachak chu Europe le Christian te torna hun na lo ni ta a hei wang hian AD zaru kachanga AD sang khatin kar kha Europe tan chuan Dark Age ti nan soi thin reng ani khovel ram dang zong plopo hlei thei lovin nan noma tharuma bei an tok reng bok khatiang din hun sheom taka an kun rei tak ema wang khan Christian ram te khan atok toya ti ril ruan putran ta a crusade chungchang soirik ani masak ber chu AD zaria somli paruka Arab hawin Sicily an bei tuma tiber luizo chawa Roma Saint Peter an la ka tang khan ani France sinot chuan Christian ram sang te chu an mel ma introm bei tura pen chuak turin asom ta a Pope Leo pali na khan Muslim ho bei na a thi zong te chu van raman kai vek tur thu a soibok boruak aron so san tak ero chu AD sang khata ani a Cordoba Iberia a Islamic Caliphate te khan Christian khopui tam takan la a an hala tam tak sala an mana chung zinga chuan Barcelona le Lyon po antel hei wang hian Christian lalram intel khom ten Reconquista anti chu Islam kutachanga Iberia lakir le turin andin ta ani khotlang Christian ram din hun hi chevia win langma se khochak lama achele zuala AD zakwa top lama tang khan Central Asia a Muslim pol pakhat Seljuk Turks anti te chu Anatolia an ron lu trana sangkhat songruk palia Armenia an la a an khopui po an sok chelea voin thlengin an nun ron na lakata kha an ladam chuak lei theilo Armenia hi khowela Christian ram masaber ani nge Armenia mi pui zong deuh tho chu Cilicia chim chaklama an pe mangai ta a chuda chuan lalram shan Cilician Armenia an tin taringot mayani tongkam danga soi chuan Islam khan Armenia ho chen ngam lo na an ram kha an chu ani Turks ho chuan Byzantine Empire lam an hoile ta a Anatolia khotlang lam an ron beita a Byzantine ho chuan an lo beile ta ma se Battle of Manzikert antia an tlom ta ani hemi hnu hian Turks ho chu Anatolia an ron pem lut huk maya Christian ram ni thin chu tharum mangin Islam rama an chantir le ta ani Historian John J. O'Neill Khan an din hun heti hian a soi heng ho hi crusade masaber a thlen ma a kan thil mu te an ni a kumsom thum panga chung lek khan Turks ho khan Christian ram sang France ram pum pui ai lian tur chuan la a tuna chuan Europe tan hlo om takan ni ta tin heti huna hi chuan Byzantine Empire khan an ma ni main Islam ho chu an dang hne don lo ti an hreta a Emperor Alexios Komnenos khan pop ne na le khotlang Christian ram te kha an ma ni tran pui turin asom tangot mayani hei hi thil chin chiat lak tak mai ani na chan chu sangkha sunga pali a the great schism atang khan khochak le khotlang Christian te kha kumsom nga zet anin then to a amoi nai thayang bera soidon chuan Catholic pop le Orthodox patriarch te kha anin mil lol lo ani amai ro chu an hun ton kha akhir hle ani ti chiang tu chu khati taka in mil lo ani chung khan tho ho zai an rel ta hial mai kha ani thung boina bel cha turin ram thiang hlima Christian te kha Charles ho khan an ti du da hle maya pui thiam Peter the Hermit te kha ataka tong tu an ni awangin crusade kha an thlop em tamai ani heng thil zong hi crusade masaber lo ir chu tan na chan te chu anita ani chu ti chuan crusade chu thil ti om lo taka kan langai thawangem crusade masaber a thlen ma a Europe Catholic ten Islam an mudan chu hetiang hi ani Muslim ho chu Christa melma an ni poisoi lo chunga in do na an puanga meichia le naupang sala an hruai Iberia le Anatolia an la a France le Italy an vau hei hi kumsang bithar an chuan kai tran tir lai thil thleng ani a khati khuna kha chuan Europe kha an hausa in zirna po an chung nung hle Khovel history le politics in lum le dan an thlir thiam em ani Europe chu anin po tha in aral muang em maya
Islamin Christian ram ati chiat na sat zia le ngong thalo anei zel da tur kha an mu thiam khop mai crusade tur chuan a in pei tok to a sang khat som khua panga khan a hun chu alo thlengta Pope Urban pahnih na khan ram thiang hlim la let le a Islam te not chuak turin crusade pasaber chu a kauta a crusade thanem takin ala chun zom tur bultran na anita ani kha Pope Urban thu soitlang pui chu hei hi ani kho chaklama kan u naw te chu ipui na mamo in anom meka an laka kan tiam to angin tranpui na chu arang thai ang bera ipe ka ngai ani ringlo mi ten mitam takan thata biak in an ti chia Greek lal rampo an sop cheto an thil ti man rul le tir lova an na tho chun zom tir zel i phalani chuan pathian mi te chu a ayana sa zo ka ngai sak an ninge yang chu wangin ke hian kan lalpa in ani zok ma ang chu Christa tlang aw ni turin kan Christian unaw te tranpui tura i thai apiang min turin ka som che ani chu wangin nang ma huat na om kha da thala in hnial bur bur hi top sela in do ban sanila kanin mil lo na tele kanin mu thiam lo na te kha mu hil to ro se tin Pope Urban pahnih na chuan crusade chu pathian du dan ani tia asoi khan mi pui te chu Deus Volt tin an awruala chu Latin tronga pathian ina pompui ani ti na ani a crusade masabera khan an awla ber ani ta ani an kora te an phowa te an puan zara te han ziaka ram thiang him lak let le chu pathian ruat ani an ti ani Pope Urban an Christian ram hum him tur ni mai lova Christian ram ve in beina ti top tura thu asoi hi achin chiat lak le Christian te chu mani le mani in be lovin pon lam mel ma zok idawang u ti na somani crusade tura som na chu an pom tlang khop maya an thu chuan Europe khomwal pui chu akang kai duai mai ani mi sing tam takin pop ko na o chuan changa lo nei mi re thei tapte raldo sipai tele lal te thlengin an ron pen chuaka French English Flemish German le nam tin chitin mai ta chu Christian ram la let le turin an ron in peta ani hei ringot po hi hlotlin na duam tak mai chu ani phot mai Khovel history a thil khleng danglam tak mai ani a chan sang awanga in ngei lova lo in do to te kha mel ma thu mun bei turin a in tel khom thai ani crusade masaber chu hlotling hle maya crusader te khan muslim sipai zong deuh tho an tuk zal veka Antioch chu June sang khat somkua pariata an la let le a Jerusalem po July sang khat somkua pakua an la let le ani kumzatam aliam hnuwa ram thiang hlim chu Christian opna hnuaya a om le ta ani chu crusade masabera hian crusader state anti te kha an siama chung te chu the kingdom of Jerusalem county of Edessa county of Tripoli le principality of Antioch te an ni a hei hian kumza chung vel a o ani ama ero chu crusade zong kha a hlotling vek lowa reconquista anti te kha chu hlotling viau ma se crusade tumli na te kha an hlot cham chiang viau thung crusade tumruk na kha achin chiat lak le mai bok Jerusalem kha muslim kuta a omle to a ma se an ma ni in kara buaina hanneya Holy Roman Empire Emperor Frederick pahni na khan Egypt le Syria Sultan Al-Kamil kha in biak na ani puya thisen far khat po chu alovin Jerusalem chu Christian kuta a oma Muslim pilgrim te khan zalen takin an tlo po thei thung an nuwa Muslim ho chuan an la let le thawa atu lamma ma khan an obrei theilo ani ber atopa chuan crusade khan khotlang rama Christian na chu ahum him thaya khochak lama po kumza thum zet chuan himani sangkhat zathuma Ottoman Empire an ron lan hnu khan Islam chuan Europe chu aron ti buai le a kha po kha crusader te khan an lo bei let le ani chung zinga langsar zwal te chu Nicopolis le Varna crusade te kha an ni a Ottoman chu la do hne lo ma se Christian te chuan an mel ma te bei turin pathian hmingin an la in thurual thayani ti an lan tir thung kumza thuma liam hnuwa sangkhat zaruk chawa khan Ottoman thu nei na chu tu dain Christian Holy League anti Austria Poland Venice le Russia a Christian trangrual ten Ottoman chu Europe atangin anum chuak theita ani ti chuan mitam tak hriat dan ang lo takin crusade kha ringlo mi te Christiana in le lui tir tumna awanga tharum thona ani lova atira an rilru ber chu Muslim sipai ten an chu sakto Christian ram nei let le du na ani ber ani chu kumzatam tak Christian ten ti du da na an lo tuar to chan let na ani a hei hi thil ti om lo tak ani em ngai dan ain rol hlei theilo then khatin Christian te mel ti bal tu ani ti in an dem ema
chen khate ro chuan Christian te khan an ti tur dik tak an ti a crusade wang khani lo sela Europe ram tam jok chu Islam hnuaia a kum khuwa to ang an ti thung thil poimo tak mai chu crusade kha Islam khovel thlak dang lam tu ani ngai lova Arab tonga crusade Harb al-Salib po kumzabi som pakua na lai holve la tang chawa senglu ani sang khazare somkua pakua malam khachuan Arabic history a crusade alangai lo Europe ram an lo len le hnuwa Middle East a Christian na putlu an tum hnuwa Muslim ho hian an ron thar thol le hnu no chawani engpo ni se Christian na le tharum tho na hi soirem thei ani em midang chuan tharum mang chuan min be ani poin tharum hanga Christian ram zau chu Christian zirtir na nen ain milem heng zona te hi ngun taka ngai tu anga yani thilpoi mo tak mai chu kumsang chuang liam ta a medieval Europe a Christian teril ru angkha kan trompui vek to lo ti hi hriat anga ya tharum hanga Christian ram zawa Christian thu nei na hi indo na manga nei tum hi Christian teril ruput mang tu ranilo chu mai ni lovin Christian zirtir na chu khoilai munemo ram thiang hima kan puan wangemo chu ta ko shan kan din le din lawa ain ngat lawani ti po kan po mangai bokani heng thil tam takawang hian crusade ti tongkam kan man don po hian history alo nei thui to zia hi hriat te la tha a tharau lama Christian khovel zau kan tumani poin kan trong kamin ngonga nei thei tur kan ngai tu tel chu lo me Poland enge motitala mi then khat ka chan dam theinan mitin zinga kongsang sangin ka om thin atia keini po hian history a natna le indona lo om to chok thole thei tongkam chu Krista thu se tu kan ni na kong dal tu ani thei ti ria in man fo lo a thazo kang Krista mangai na le in ngai tlom na tarlan kan tumani chuan tongkam moi ta kan man a chul em don ani chuti mek lain kan thu ngai thatu ten tharau lama aom zia an hriata Christian hlang zinga kan mang du ani chuan a poi lo theianga sa khodang te nena in biak na ero chuan tongkam dang pan ngei tur ani ang